Bismillahirrahmanirrahim. Ade saaste kati saibwana haruge hajj daturu nimige midie me adu mihar mifrani emme faha awu me hajj cooperation foran hawjifa sate kati ismihu awu menna mi hajj daturu wege midie hajj weringe faratu swarabodan ebbarlo libigen dia adi awu menge khidmatan hajj werin warangala balagane adi be fulna finodano khiyal vi awu debba fikam banama e khiyal vi sawun beenu kokken wara guligen warang ekweri javvegga pedwegen dia hajj dostake midi hajjugo mashayikh huges dimai be kahla ade e nizami mutanoge hajj min shiyadi mossa adi mutawifunge kandatarriyo muguri be kahla nizami be kahla kandatta fa hakron ekanka wesama wahak dakkagen kumasarka hallu genewno adi kankamuge wesama dimawi komme undagulevves awun menge hajin e tahammul ko adi ketteri kama ko kam balagati wara mai akhlaqi ge veri be gotu ekamatta awun wara bodo ufaako horiya hajjore shukr ada ko ad jumla gotege dannawa ko wana mi haruge mi saste ti sahibana haruge hajj datru harumena midi wara kamyab gotega ekamatta ka Allah subhanahu wa ta'ala alum hama fafarun shukr ada ko hamdu ko ade awun menge du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala awun memmi ekori kama ekoga wara bande fa kama ekoga wara ma maqsadega mi ada kori alokan Allah subhanahu wa ta'ala qabul korba awun men emmenna mabrur hajj min warkurubum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.